Po našem mišljenju, ove i ovakve aktivnosti su jako bitne za omladince u opštini Ader, pošto naši omladinci nemaju mogućnosti da kvalitetno sprovode svoje slobodno vrijeme. Svi sede prema računarima, svi idu na žurke, svi samo troše svoje kvalitetno vrijeme i na ovakav način mi smo pokušavali da im obezbedimo neke druge aktivnosti gdje može zajedno da se druže, da upoznaju jedne druge i da se komuniciraju, da kvalitetno sprovode svoje slobodno vremena. I know you're tired of loving with nobody to love. Nobody, so just grab somebody. No leaving this party with nobody to love.